Ovo je još 10 čudnih stvari koje se mogu vidjeti samo u Japanu. Sigurno vam se desilo da vam je neko rekao da ne srčete. U Japanu se može desiti da vam kažu upravo suprotno ili da ih čak uvredite. Ukoliko ne srčete dovoljno glasno, to znači da ne uživate i da vam se hrana ne dopada. Sa druge strane, u Japanu se određena hrana servira i jede vrela. Srkanjem se uvlači vazduh koji pored zvuka ima i efekat hlađenja, tako da se nećete opeći. Na mestu 9 imamo golišavi festival. Da li biste voljeli da se potpuno goli gurate sa masom drugih ljudi na nekom festivalu? Onda je Hadaka Matsuri prava destinacija za vas. Ovo je veoma popularan festival u Japanu. Hiljade muškaraca posećuje ovaj festival zbog tradicionalnog verovanja da golo telo ima mogućnosti da otera zle sile ili zle duhove. Muškarci na sebi uglavnom imaju fundoši, koji je kod nas poznatiji kao gaće sumorovača i neku obuću. Ovaj festival se održava širom zemlje, uglavnom za vreme leta ili zime. 8. Prstenac. Za sve oni koji znaju šta je prstenac, znate ono kada gurnete prst nekome u... Dobro, možda mi ipak imamo neke sličnosti sa Japancima. Kod njih postoji igra kančo. Ovu igru uglavnom igraju deca, ali i nešto starije osobe. Cilj igre je da rukama napravite pištolj, a onda kada se neko savije, vi svoje prste nabijete od pozadnji i glasno uzviknete kančo. Dok se kod nas ljudi trude da imaju lepe zube, u Japanu se čini potpuno drugačije. Popularan trend je da devojke prave nešto poput vampirskih zuba. Uglavnom se ide kod zubara koji pravi privremene ili trajne implantate. Ovo se naziva jaiba i Japanci smatraju da su devojke sa ovakvim zubima veoma slatke. Mislim da Japanci osim Valtera mnogo vole i vampire. Dok smo još kod zuba, nemojte da se začudite ukoliko na ulici sretnete Japanku sa crnim zubima. Naravno da ih je jutros oprala. Ovo je tradicija. Nekada davno su beli zubi bili jako teški za održavanje i brzo su žuteli, pa su žene došle na ideju da ih farbaju u crno. To je bilo veoma popularno i smatralo se da je seksi, pa je i nakon 100 godina ostalo kao tradicija. Tako da i danas postoje žene koje poštuju ovu tradiciju. Ukoliko biste pokušali da spavate na poslu, verovatno biste dobili otkaz ili smanjenje plate, ali u Japanu to baš i nije tako. Ukoliko zadremate na poslu, neće vas čak ni probuditi. Šta više, u Japanu se smatra da je nakon napornog rada dobro malo odmoriti, kako biste napunili svoje baterije. Japanci veruju da će radnik tako biti mnogo produktivniji. Ukoliko vam se na poslu prispavalo, a pritom se osjećate usamljeno, jer pored vas nije vaša draga osoba, nabavite jedan jastuk za usamljene osobe. Ovo su jastuci koji imaju oblike lica ili ruku, a mogu se naći i oni u obliku ženskih butina ili grudi. Ja vam ove posljednje ne bih preporučio da nosite na posao. Jeftino prenoćište. Ukoliko želite da pronađete jeftino prenoćište, i to možda čak najjeftinije, definitivno posetite hotel Kapsula. Ovo je hotel koji se sastoji od jako malih prostorija, toliko malih da u nju možete samo da ležite ili sedite. Međutim, ove kapsule su solidno opremljene. Imaju radio, TV, klimu, stočić i naravno ležaljku. Osjećaj je verovatno kao da ste u inkubatoru. Ukoliko niste klaustrofobični, onda je ovo idealno mesto za vas. Mesto broj 4. Šuma samoubica. Mnogi žele da žive zauvek, ali postoje i oni koji žele da se ubiju. U Japanu postoji šuma koja nosi naziv šuma samoubica. Kao što i sam naziv kaže, ovo je šuma u koju ljudi idu kako bi izvršili samoubistvo. Svake godine ovu šumu poseti oko 1000 ljudi kako bi izvršili taj stravični čin. Postoje i neke sekte koje ovu šumu posećuju kako bi tu izvodile svoje rituale ili kačile neke lutke za bajanje. Zbog velike popularnosti, vlasti su zabranile da se u ovu šumu ide, ali kako kazniti nekoga ko je već napustio ovaj svet? 3. mesto. Muzej kake. Verovali ili ne, u Japanu postoji muzej kake. U ovom muzeju možete vidjeti kake raznih životinja. Takođe, u ovom muzeju se nalazi i tobogan koji se spušta upravo u veliku WC šolju.
U ovom muzeju vam se nudi i mogućnost da od gline napravite svoju kaku i ponesete je kući kao uspomenu. Pored svih ovih suvenira, ja se i dalje pitam ko bi uopšte hteo da ima uspomenu sa ovakvog mesta. A posle kake stigu smo i do sladoleda, koji se nalazi na mestu broj 2. Osim zanimljive kulture, Japan ima i veoma zanimljivu kuhinju. A kad smo kod kuhinje, nezaobilazne su poslastice kao što je na primer sladoled. U Japanu se mogu naći sladoledi veoma čudnih ukusa. Neki od njih su sladoledi sa ukusom konja, karija, paprikaša, piletine i još mnogo toga. Slična situacija i sa čokoladicama ili sokovima. Na primer, nama poznata čokoladica Kit Kat se u Japanu može naći u čak 300 različitih ukusa. Možete naći ukuse kakve niste ni zamišljali da postoje. Napokon stigo smo i do prvog mesta. Da li možete da zamislite da odete u restoran, a na meniju se nalazi samo hrana u konzervama? Ukoliko ne, onda posetite restoran Mr. Kanzo. U ovom restoranu gosti biraju konzerve sa polica, a zatim ih osoblje servira za njih. Ovaj restoran služi isključivo hranu iz konzerve, a kao dokaz da je restoran uspešan govori to da je naknadno otvoreno još desetine sličnih restorana. S obzirom da se radi o Japanu, ne treba napominjati da je raznolikost konzervirane hrane ogromna. Koji se redni broj vama najviše dopao i zašto? Pišite nam u komentarima. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte ga i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal.